Mi ćemo u ovim lekcijama prvo instalirati WordPress na naše računalo i zatim ćemo ga prebaciti na web server, odnosno na internet, što bi se reklo. Ali prvo ćemo ga instalirati na naše računalo, sredit ćemo našu web stranicu, postavit ćemo postavke kako već želimo i tek onda ćemo ga staviti na internet. Zašto to radimo? Pa zato da ljudi ne gledaju poludovršenu stranicu. Znači prvo si to napravimo sve na kompjuteru i onda tek prebacimo na internet kad je stranica totalno završena. E sad, da bi uopće uspjeli instalirati WordPress na naše računalo, moramo imati nešto što se zove lokalni server. Taj lokalni server kojeg ćemo mi instalirati dolazi sa još dvije vrlo bitne stvari, a to je PHP, što je programski jezik u kojem je WordPress napisan, i dolazi sa MySQL bazom podataka, koju WordPress koristi da bi spremao sve podatke koje u njega upisujete. E sad, šta je zapravo lokalni server? Lokalni server, kad bi preveli na hrvatski, se zove lokalni poslužitelj. Znači on nešto poslužuje. A šta nam on poslužuje? Poslužuje nam web stranica. Kada vi odete recimo na adresu, kao što smo ovdje sada, na www.wordpress.org, iza te stranice stoji nekakav poslužitelj. On u ovom slučaju nije lokalni, nego je udaljeni, ali svejedno je poslužitelj i poslužuje te stranice našem pregledniku. Na isti način radi lokalni server. Znači bez lokalnog servera, odnosno lokalnog poslužitelja, ne možete instalirati WordPress. No, mi ćemo to sve vrlo jednostavno riješiti tako da ćemo si downloadati aplikaciju koja se zove WAMP server i sad ćemo je prvo pronaći na internetu. Znači ja neću ići direktno na Google, nego mi Chrome iz ove ovdje trake pretražuje internet preko Google automatski. Tako da ću ja napisati samo WAMP. I prvi rezultat koji dobijem je rezultat koji nama treba. Mi se sada nalazimo na stranicama od WAMP servera, kao što vidite na francuskom su trenutno. Znači ja ću ovdje kliknuti English da bi dobili englesku verziju stranice. Ovdje ćemo reći ne. Sljedeću stvar koju ćemo napraviti ćemo downloadati WAMP server. Vidjet ćete, instalacija WAMP servera je super jednostavna, kao i bilo kojeg drugog programa na Windowsima, samo next i manje više on je instaliran. Vi ste isto tako mogli svaku komponentu posebno instalirati, znači Apache web server posebno instalirati, PHP posebno instalirati, MySQL posebno instalirati, ali zato vam je potrebno napredno znanje. Zato ćemo mi ovdje koristiti aplikaciju koja će nam sve to za nas napraviti i instalirat će nam sve tri komponente koje su nama potrebne. Ovdje jedinu stvar koju morate odlučiti je koju ćete verziju skinuti. Znači ako imate 32-bitno računalo, onda ćete morati skidati ovu verziju. Ako imate računalo sa 64-bitnim procesorom, morat ćete si skinuti ovu verziju. Prije nego što krenemo u skidanje, želim reći da možda ima od vas ljudi koji koristite Macintosh računalo. Ovaj program vam naravno neće raditi na Macintoshu, ali za Macintosh imate sličan program koji se zove MAMP. Ako pogledate, program je dosta sličan, znači isto ga samo downloadate i on će vam automatski instalirati Apache, PHP i MySQL, na koji ćete moći isto tako instalirati svoju WordPress instalaciju. Ali pošto je većina ljudi pretežno na Windows računalima, ovo ćemo sad pokazati kako se radi na Windowsima. Znači ja imam 64-bitni procesor, tako da ću si prvo kliknuti ovdje. I on će mi sad tu izbaciti nekakav pop-up prozor i pitat će me da popunim nekakav formular. Ja to neću raditi, vi isto to ne morate raditi, osim ako baš želite. Nego ću kliknuti na ovaj ovdje link gdje piše Download it directly. Kada smo to skinuli, vidite da mi se ovdje odbrojavaju sekunde. I sada me moje računalo pita gdje ti želiš snimiti svoj WAMP server. Ja ću mu reći snimi mi ga na desktop. I stisnut ću save. I sada mi se ovdje dole vidite kako mi se skida WAMP i on će mi se snimiti na moju radnu površinu, odnosno na desktop. Ja ću si ovdje za sad isključiti WAMP server, pošto je on meni već instaliran. Znači, moramo još malo pričekati dok Chrome odradi neke svoje sitnice. Iako je zapravo WAMP već skoro skinut. Evo ga. Znači tu mi se sad nalazi WAMP server.
Najvjerojatnije moram malo pričekati da mi se promijeni ikonica, evo je. Znači, sad da bi instalirali WAMP server, dobro, vi ste ga možda snimili u neku drugu mapu, ja ću ga snimiti na radnu površinu, znači ja ću sad samo dvokliknuti na njega. Ja sa ovom instalacijom neću ići do kraja zato što mi je WAMP već instaliran na računalo, ali doću do zadnjeg koraka gdje ćete samo trebati kliknuti install. Znači ovdje ću kliknuti run, nešto me Windowsi pitaju, normalno zaštita yes, i sad možemo mu reći ovdje next, I accept the agreement, next. On pita, WAMP vam se neće instalirati kao većina Windows programa u program files, nego će vam se instalirati negdje na disk i to najčešće u mapi, odnosno direktoriju WAMP. Meni ovdje predlaže da ga se instalira odmah na e-disk, zato što mi je WAMP tamo već instaliran. Ja ću ovo ostaviti kako je, vama će najvjerojatnije ovdje predložiti na C-disk. Pa si ga možda tamo instalirajte ili gdje već želite. Ja ću sad ovdje kliknuti next, create desktop icon, može, next, i stisnut ćemo install na kraju. Ja za sad kažem neću stiskati install zato što imam već WAMP instaliran. Kada vam se WAMP instalira, on će vas pitati da li da odmah pokrene WAMP server. Vi tamo kliknite ne. Ili možete kliknuti da, kako god hoćete, jer ja ću sada u sljedećem koraku pokazati kako ćete WAMP server pokrenuti. Znači vi bi sad ovdje stisnuli install, ja ću za sad stisnuti cancel. Ok, pošto je meni WAMP već instaliran, a mi smo mu rekli, samo malo da ga nađemo ovdje. Izvući ću se to na radnu površinu. Znači, kad se instalirate WAMP, ako ste ostavili ono da vam kreira desktop kraticu, dobit ćete najvjerojatnije ovakvu jednu ikonicu na vašoj radnoj površini na kojoj će pisati Start WAMP server. Ja ću sada dvokliknuti tu ikonicu, a vi promatrajte ovaj ovdje donji desni rub, odnosno donji desni kut. Šta se tu dešava? Znači ja sad kad ovo dvokliknem, on će nas naravno pitati da li ja to smijem pokrenuti, yes. Sad pogledajte, pojavila se ovdje jedna ikonica, ona je prvo crvene boje, naranđaste boje i sad je zelene boje. Ovo znači da nam WAMP radi. Ukoliko vam WAMP ne radi, napravit ćete sljedeću stvar, pogledajte da li vam je možda Skype uključen. Ako vam je Skype uključen, ugasite Skype i onda napravite ovo. Znači, dođite na ovu ikonicu, stisnite lijevu tipku miša i recite mu Restart all services. S time će vam ponovo pokrenuti PHP, Apache, MySQL i tako dalje. Znači mi smo sada efektivno instalirali WAMP server. Želim samo napomenuti ovo oko Skype-a. Znači, zašto možda vam neće raditi ako vam je Skype uključen? Ili možda nekakav drugi text messenger, odnosno internet messenger. Probajte ih sve poisključivati pa onda tek instalirati WAMP server. Zato što jednostavno WAMP server i Skype koriste isti port da bi radili. I sad kako oni koriste isti port dolazi do nekakvog neslaganja tu i onda se WAMP ne može pokrenuti. Znači u tom slučaju jednostavno ugasite Skype, pokrenete WAMP i onda ponovo možete Skype pokrenuti. Skype će skužiti da ne može koristiti taj port i nastavit će raditi normalno tako da će koristiti neki drugi port. Dok WAMP nažalost to ne skuži sam od sebe, tako da on jednostavno stane i ne želi se pokrenuti. Znači svakako isključite Skype, isključite možda ako imate neke druge messengere, njih sve poisključite i onda tek pokrenite WAMP.